I pozdrav svima ljudi, ovdje vam danas ćemo snimati Granny. Znači ljudi, ajmo da počnemo play. Igrat ćemo na SC modu. Hajde. Ok. Sad ću da počnem. Evo ga, dan 1. Ok. Već počinjem malo da se ježim, ljudi. Granny nema. Oh. To mi treba. Idemo ovdje. Probat ćemo i da zabagujemo Granny. Ovdje se krije Teddy. Ali nećemo sad da ga uzimamo jer je nepotreban. Ili će Granny sada dođe. Mislim da je čuva kutije ove. Ili ne. Ok, doći će. Zašto ne dolazi? Dobro, neće da dođe, nije čuo te kutije. Ok, da vidimo ovdje šta se krije. Ok. Fuck. Oh shit. Pravio sam buku. Ona će sad ovdje da dođe. Stavimo to tu. Evo je. Kako me vidiš, Granny, kad sam ovdje? Deo puške. Granny. Pravio sam buku. Bacit ćemo ovo tu. Idemo da probamo da je zabagujemo. Dođi, Granny. A i ovdje da probamo da je zabagujemo. Da li će ovdje da dođe ili ovdje? Mislim da će tamo na onaj prolaz. Neće kroz vrata 100%. Ili nije čuo. Sad je čuo. Evo je.
Zabagovali smo je. To, Granny. Jebit. Idemo sad. Znači, zabagovali smo Granny. Sad je Granny zabagovana. Bit. Isto smo zabagovali. Da vidimo što se ovdje krije. Ok. Tu nećemo sad da idemo. Idemo da sastavimo jednu sliku. Čekaj. Ajde bre. Ok. Jedna slika, čekaj da vidimo što se ovdje krije. Ovdje je izlaz napolje. Ovdje piše kako trebamo da izađemo iz kuće. Ok, to nam ne treba. Idemo napolje da vidimo što se krije. Kao što rekoh, izvinite što danas nije imalo klipova. Zašto sam malo bolestan. Neko pao ili nešto. Ok. Ovdje za sad nema ništa. Da vidimo ovdje. Što je ovo? Ne znam što to znači. To su neke upute, ne trebaju nam upute. Možemo to sami da rešimo. Konzerva pala. Ovo je zaključano. Luda babo, što si ovo zaključala? Ok, znači tu može baba da uđe. Ali mi smo je zabagovali. To je najbolje od svega. Ovdje je televizor. Da li ovdje ima nečega? Nema ništa ovdje. Ništa. Ne. Nema ništa. Plihovski, to mi treba, yeah. Gdje sam ostavio onaj šrafciger? A, znam. Idemo ovdje. I Playhouse. Ono. Ovdje. Ajde bre. Znači sad ovdje trebamo da stavimo onaj šrafciger. Ja mislim da nam tu treba 2 šrafcigera. Ne šrafcigera. Tu je mene šrafciger. Ok. Ovo nisam otvorio. Ovdje nema ništa. Gdje sam stavio? Evo ga. Znao sam da je tu. Idemo sad napolje. Kućiću. Da, treba nam još jedan. Nema tu ništa. 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 O, to mi treba. Nije ovdje, nema ništa. Naći ćemo, ja mislim, čekić. To će nam baš pomoći.
Idemo. Super što smo zabagovali Granny. Još jedan šavciger. Opet mene šavciger. Da vidimo šta se krije u ovoj playhouse. Ja sam mislio da je tu čakić. Da li je u playhouse čakić? Što? Master key! Ole, brate! Mislio sam da je taj master key u sefu. To bre, master key. To nam treba za vrata. Idemo sad. Da li može sad da se otključa? Ne, treba nam čakić za ovo. Za ovo nam treba padlock key. A za ovo čakić. Ne znam. Da vidimo šta se krije ovdje. Ovdje se ništa ne krije. Nije ovdje. Deo slike. Ovdje nisam pogledao. Nema ovdje ništa. Idemo da sastavimo onu sliku. Bre. Dobro. Ovdje nismo bili. Tamo dole je auto. Da odemo do auta. Ništa. Karki nam treba ovdje. U saunu da li ima nešto. Čuo sam da možete u saunu da ubijete babu. Babuške da ubijete. Čekaj. Treba nam ovdje da li ima nešto. Nema. Nema ništa u autu, bukvalno. Čekaj, mi smo pronašli deo puške, moramo da ga uzmemo. Da uzmemo onaj deo puške, a gdje smo ga bacili? Znam. Sjetio sam se. Da li ima ovdje nečega? Nema. Sjetio sam se gdje smo bacili. To. Mislim da smo ga tamo negdje bacili. Ovdje negdje, deo puške. Mi smo ga dole bacili. Gdje smo ono beše? Ja se ne sjećam ničega. Ova kuća je velika, ljudi. Da smo ga ovdje bacili. Ovdje ni ja mislim. Nismo ga tu bacili. Tu smo već bili. Ovdje deo slike. Da li smo ga ovdje bacili? Nismo. Ne znam. Ja se ne sjećam ničega, ljudi. Čekaj da vidimo da li se ovdje nešto krije. Nope. Ništa. Ovdje smo već bili, čekaj. Da vidimo ovdje. Ovdje nismo bili. Zaključano pibre, baba. Čekaj. Jel to vodi do tamo? A dobro da nam došlo. What? Master key ovdje. Super. Dobro ljudi, nadam se da ste uživali u ovom videu. Ako jeste, bacite like. I pozdrav.
nastavit ćemo u sljedećem videu i čao.